Hello kagayam na bagong oras iti tunggal may sa welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Manuela saan na punanagan tintay drama ngam sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, kan dagiti taga nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kasli man ti kuna ni Cubs at Manuela. Dirman ang biyanang, nasapa ka na balo kat lima dagiti anak ko apinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapol ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idi nabiitak pay anabalo. Mga anan milya bakit? Anyat sirisiripon di tatawa ya. Umay kakade, dara sa burlan. Makitam ti makitkita. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita amanay. Nabiit pay la anabalo ngam nay. Syumanor pamutun. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampanta siya, magayam dita Manuela. Lay, saan mo ka? Abay, dagas ayat ag-apresyar. Sa bali ti pantasya kan apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita amanay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unag paisaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di ah. Kita man eh, nakalipstick pa itinapuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Naa, nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay, no addan adagos nobyo na. Sumayad kit di ah. Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay lima dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ah, ay, depende ah. Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dyan Manuela. Diyan mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, inta manganin, mabisina kon. Bye-bye amon da dyan, Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kanuag dalos ka naglaba, Manuela. Pudno aya. Wen sir, agpalaba kayo aya. Anya, sir. Tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na ko naawagan iti, sir. Ha? Nagsiramot nga minon tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Intun bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, tas anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wala, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayan da. Ket, di single mam nga rodon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat tati agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday dyan. Numakinobyo manan. Diyay tu mainana. May sama garanggan dyan. Iso titimawidan dyan anak na. Un nga rod, dya mo't laag papapintas tar aramidin da dya nga ipag mo. Kada lumabas sa kijabalay da, agsarsarming. At dansa mo, lalaki na. Basta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lag tagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ebidensya ay sigurado asinaan di kabsat ko dayjay. Ha? Bakit? Kita ang lumabas. Ah, ni Manuela manan. Ay na, nagpapintas manan. Ay sigurado lakay. Adda manan ka date-data. Lakit dia. Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga day taabalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamas yan kada kita anak na. Nagbabasit na bailang. Ngamjay kat lalaki tin into na renan. Ay, wang nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na lang unay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Abay,
Awan insang pud jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y nga minasimang put? Mala daw ka nung nga agawid. Ha? Ay sus, napnapanan lang ay. Apay alaman-laman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, tata. Oho, kun kuna naladay jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sus, addanton maikadwa atatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo jay inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa'y dagi dya addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, tata. Adda, di nala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang makiasa-asawa. Kabalbalo na pa'y lang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo lang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasin sinarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di ataon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita. Imbaga kanapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day nga Orlan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan. Tawan mo't kinapudno dagitang atapon nyo kanya. Nadaramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutok. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan ko na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam siya, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakitsung-sungatan ay. Agpakalinis launay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Manuela ha. Taadayo nga imon una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito banda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan! Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kaya tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam na gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagitoy tata. Bagas kan groceries. Diyak mo nila maibos na kita. Isu ayawid mo. Anya? Ala, nakababainan tata Arman. Idi na minsan badbado ti intad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isu akayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsin da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taadamot tay kotsek. Di ka kumagbabain kanyak, Manuela. Orlan, umay ka kaday. Darasama. Apa ya? Anda ko ko. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela nakakutsi. Kita man eh. Asos. Anya ngay. Di husto ja atap ta. Nga da boyfriend na. Agure ka. Mabigbig ko day talakay. Tay mo't pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, way. Isumot gagpaisaw. Ano kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita, Manuela. Iso tinobyo na. Kwen Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyonado. Amo ka, kwarta laang ti kinayat na di talakay. Gadanya pa ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pay lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod Nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda.
Ne, apay kag sangsangit ka. Ha? Ay, ay ayak lang amin tibagik, tata. Tapay nga kaskastoy dagtidad duma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak, tata. Ha? Apay? Anya daita? Ibagbagada nga da relasyon, tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapod na. Ay na, Manuela, di ka paapektar ka dagita at tao. Apal dala day takin ka. Baybay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam. Awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawin kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Tanda ibaga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack amo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta ka no ijeskulaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan ah. Kat uray mo't sika. Awang mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Ingkay baga kinilolam. Tayo suti mapan iji pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yan dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngamsyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadanan ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan Lola. Ngam no di da kayat. Oray saanan No kasta, adda asawa di nakirelasyonan na nana. Wan milya, katamuyaw, endarom ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na na. Wan ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan lobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pala nakitak ngam nadlaw kon. Wan nga rod, bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan ah, siyak di ko nam. Kat, kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay ah, isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpaiso aya nga da relasyon da. Kunada mga awan, makaungat kanupay ni Arman, takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasanaw, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro aka na yun tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman, agawid kayo tanay, panagluluto manan. Alaan yun tayo inutang yabagas kan sinaan. Tayong kay agluton, Melia, Orlan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Igaadyo ti agiskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo apagadalan. Bay anyo, tanoan tun trabahok nanang. Saan kayon tun amarigatan? Tulungan kayon tun amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa'y panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo Manuela, adda na panunot ko awagas. Tapno saan kan amarigatan a makilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng negosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir.
Mabayadam man kan saan, o kila ang kanyak. Nakita no ka sa nutirigat mo amang bibiyag kadagit anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladagiti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, na mapadakkel mo to tirugya manegosyo. O anya, kaya't mo tag negosyo? Kayat ko lang unay asar. Kasta ti arapaap ko. Ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan day ta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya nga business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado atong lumyusan. Talaga ang wais day ta babae. Kita man nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama puno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumot ten atin aliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rod pag negosyo ti kwartaan na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida di ta karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngawin maigatangan iti masida. Ingkala umutang ni J. Store Sana dita. Di mo mo't ipadlo ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, andamanan medalyami nga agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya mi jay skwelan. Ala, an-anusam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasig mo't awasay anaparisan iti itlog. Nanang, Kan apa day tayo Nagado ti absent mo. masaduta ka sumrag. Nagrigat mat ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day to ngay. Agdubli ka. Uwan isungarot apapayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang may pasakpay. Ngam di kay mat ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan ang mabagsak. Kat baybay anyo mo nga minta anak yaw, Milya. Agmay may salangarudan nga anak yaw. Ngam diyo pa'y matutukan mo. Takasanaw. Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti ininto na rin yaw. Uray awan ka ninyaw. Basta adda maichismis yaw. Ayos laang kada kayaw. Anya nga ita. Di agdoble ta anak yaw. Di yung mga amin tulungan iti leksyon na. Rabang na, isuro yung lakta dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. Agsardang ka lang aron nga giskwilan buyit. Yes! Kay kayat ko ananang! Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman ak tadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman ak kada kayo nanang. Taurek may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan anak ko. Inton addan trabahok nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang yo kani Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan a nabayadak day jay anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Samrekan boy. Sana siya tikarkaritan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino ngay tinangkakitaam ka ni buyit lakay. Ijay crossing Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Sinansingan na pa di balasang agbanbantay di store.
Unay mo tikas ta nga aramid mon buyit. Day talag papanawa tararamidem. Di ka pa lang arod mga asawa. Tadjay to asawaan tag problema kan ka. Wen, mga asawa ko. Danag yun na. Mga asawa ko ni Timabiit. Indarom da ka na jay anak yaw Orlan. Ay, wan nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no ija store. Ay, anyan. Kakaisuna nga anak yaw. Ngam na baybayan yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Wan nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunomot ti nakalukwan tararamidan ti anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, wan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan ti kas jingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Tada basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa ay. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti addida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to amin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsaya at ka tao. Tauray pinadpadakes da kay tikal labas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Pudno sakita na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti limang anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos ang namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan, tigayim mo, Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyamanak manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello kagayam na bara kablaaw para titunggal may sa itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kant original nga kindrama iti biag ti tao at drama. Salamat iti suporta. Manipod man kinikab sat aning saan napudno nagan tinta i drama ngamsakbay na hello pay kada Angela Talana, Dexter Lampa, Susan Despecan Marites Rasote. Kastimanti ko na ni Kabsat aning. Dirman ng biyanang, kinababaunan iditi trabaho. Ngam awan nagbayagak kadakwada tangamin at paglaingak adida magustuhan. Katnon niya day tapaglaingak iso ti binsa-binsaak ni istoryaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan, ala sumrakan. Agyaman nak, madam. Si kakit dimot, dinakman awagan iti madam. Nanabela, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok.
Di madam ko nakin kan, Madam Bella. Naisaan, jak kayat nga awagan nak iti madam. Basta na, kunam kanya, kwan. Kat ala no kasta ti kayat mo na Bella. Kat anya nga iti trabaho dito balayo na. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang taramidom dito'y balay. Ala nga rod na. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglaba, tadwa kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod na. Nalawag ti saritaan. Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang, di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo, mabai na kamang damag tamangan no ko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay ajak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad, kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag pa iso iti abroad. Ang mga nukun kunadalaang tikas jay, tapno saan amadlaw? Saan na madlaw, te? Saan amadlaw asiniku gandalaang di anak na? Aniya, tila sa asawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang da di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya, may bayam dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon, mabisina kaon. Ay ala, nalipatak mo tantay lutlutwag. Ay naksataon. Inton maminsan, aneng, bantaya manaimbag tilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto ka pala iti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paiso. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nana Bella ngamin, kasarsarita nakitay. Ay kaduray panunutam latta tilutlutwam. Ngala, agawam tagluto tamabisinahon. Adamot tang tangsik day ta ala kay primo. Kunamutlan asino akabaknangan magsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sersermon kada tao. Ayan ni Aning, bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak ngarod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablabak nga mawamot. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wang ngarod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto, kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto, tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar dito balay amapan makichischismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, yak kayat ti kas diyang aramidan na. Nana Bella, anya ngay, di husto di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo Sinikog andalaang saan da nga inkasar. Aniya, nakadamagam mo't iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung adda ijay abroad ti asawa na. Ngam kinapudno na kitawan. Nagkatawan pakibiyangan tayo ditan Biyag dayta, aning. Nariigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang aming takunamutlan asino abak nang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmit nga umuna sa aktorumar ang makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmit anog mulmulaga takla dito No kas di analpas kung ti trabaho na na.
O di agbuya ka iti TV, wano saan nag-cellphone ka. Maburing aklat nana. Ag sakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti taptao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaan tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, anay. Wan ko naklaro dan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Ha? Nakaimimot da pa'y. Kana da pa'y sadsadot da nga agdigos Di da pa'y agtut-tutbras. Namnaminsan da na si putak nagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawa, panagluluto man ay. Ha? Ay sus, un nga agpaysaw. Sige, agawid akong tainak aglutong. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ngaglutong. Sige mapanakong, inton maminsan manan. Nakaring kan, Bella. Nay, bigat mo't gaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Anda insenti ka ruma ang video niya aning. Nag-chis-chismis iti store. Anya video ngay. Ito yan, uyam. Mabit lang, ta-i-play ko. Nagsasadot da ba yan? Ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kun adda pa'y kat sadsadot da nga digos Di da pa'y agtututbras. Namnamin sa lana si putak ti pa nagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Oh, makitam, ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas na ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikodan ta. Adita mo. Laimbaga, tada ng video kan kwa na. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag awit mo. Apay, bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da Bella. Tapay. Alaman siguro mading inaramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid na. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon day ta. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagak la kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo madan ti jak kayat. Apay aya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagtismays. Nasaya tayo ti kasta. Inka chis-chismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mat-chis-chismisan ida. Awan mo't madingar aramidak tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada tao. Iso nga rod nga dangiwa tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la naminsan, wano namnamid mo, anaiso kay ti kasta. Naminadawn. Sa apay ti madiken ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No didak kayat saan lang. Ado ti pag-applyan na sa bali dita. Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidak. Agpakpakatutuo aklaang. Nukas na, pimanawan di katulong yo, Sabel. Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo saan mo ti kunak. Ang mga numasikugon day jangay, iso ang nagikatan. Kahit, kasano, mga laka iti sa bali ababaw ninyo. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudon, Sabel. Alaan akong, tasya akong ti sweldo ang ababaw ninyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Agasam, pag-imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ngam pag-imunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya?
Iso nga alaan na kun, tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta, aning. Kahit inawat na ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti panamataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ag istorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wan nasaya at kumalaang ti isawang maw. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa, tawan mading aramid ko. Gagangay laangan kada tayo tikas na. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, amangan no kayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home service iti body massage. Ha? Kastaya? Ay, sanan. Tawan mo't nasakit iti bagik. Ala, urayek nga rod idan asumangpet, tani. Adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaon ng daklaang dito eh. Sana balin, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukas na. Kanayon nga umayday ya abakat dito'y balayaw, sabi? Wan aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, agdalo si ti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adda nadlaw ko iti day ya abakat. Uray bakit, ngam kaslad da sarsaram piting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may sa, bagbagay na mat. Tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsaram piting day ya bakit. Madlaw siya. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Bye-bye amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimplaning. Kan may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rodan da ito. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rod? Si kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Uy, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, agapo kano di ta kaaruba. Iso ako na ka magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wan, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ha? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas dao mo dayton. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngamadlaw nga damampang na. Isus, pudnum samot ti atap ko. Mapansan talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? At daya binakatan no ni ampang tinagaray. Kanayon iji balay da sabayl. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayo. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan ko na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanakikay, Isabel? Kad di ka agatap, iti kanayon ayo umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramidan da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbagya asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramidan da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilusa, Isabel? Nasingpet ka ngamin unay.
Nakalosyo na kaon. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuod ko. Nagkiting kan nangulul a shorts. Kan nakasando ak laang iti naing face. Nakaturugan ni Sabel nga asawa na. Oray, tasan asilusan ni Sabel. Padasag man agargaryan ni Eric. Magargaring tupay iti bakag. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, agatan. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ah, ne, apay Eric. Apay akas lakuot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kanina nakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ah, wah. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ah, ay ini, awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha, ne, apay nga eh. Saan niya kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom ta ka. Anya. Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, anay. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Tiyak kaya ti maidarong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpadakas iti pada mataaw. Nangalam ngamin iti karbangam amang dadaal iti pada mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Tiyak kaya ti maidarong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Sabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta, amin namon tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagsweldom, sana ya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakter ka. Ala, ikanda ka ti may sapay agon daway mong agbalbalew. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto igay sangaw. Saan lang ay di barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Taijay ka ag-public apology. Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy min ti darom. Ay, sige. Mayatak un, Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam na amuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na eh. Mun tatang, jakon aramidan ti kasyay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplaya. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mga lakin ka. Tabangan no aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Ay, kasano day to yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas na tatang. Di mo nulitin tinaramid mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako.
Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw kat liniklik akon timapan makis istorya kadagiti agdudupong at tao tapno saan ka masulisog ngag chismis. Kaya't kasi na iniinot mo tanay kat ko ti kasta nga ramid ko. Kat ita adan pagtagilakwan mi itinatnatang iti sango ti balay mi kat isun ti pagbiyagan mi iti amak. Alakastan tigayim mo aning. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkat kayo akanayon. At manipod ka ni Kabs at Perling, saan napod nanagan tintay drama, nga makablaawa mampay, da Edna Failano, dita Hawaii, from Claveria, Cagayan. Sheila May Lazaro, dita Pinto Alfonso Lista, kan dagiti dadakkel na, kan Benitez family. Kastimanti ko na ni Kabs at Perling. Dear manang biyanang, nabayagan na baluak, ngam idibimaketak, nakalagipak, kaya't nakiasawak manan iti padak metlabalo. Nakatumpong ak iti nasingpet kan nagagat nga sawa. Kaya't kapoy ti dayta, imabusoak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap lanak ang mga asawa kat ubiingak pa'y anak kaw. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga sawa kayo manan. Ngampilin niyo kumamit ti asawaan niyo, ah. Apay, di mo kaya't ni nanam apirleng apara kanyak anak kaw. Jak korsonada ti style na. Naarjod abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakat atidug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. O sumatitan ti kasta anak kaw. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kaw? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangi baga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay da kitang ibagbagada kontra kan kwa na. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong nga kijibalay. Addanton para dalos kan para luto kijibalay. Tanos mang petak nga agpasada. Addan makan asang petak. Addanton para lutaw kanak kaw. Grabe mo't nakita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nakita at tao Perling. Di ka madanagan, taurayan niya ti dandanon da kanyak, sa anak to ang maupay, ay ayatin kalata, awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen ta amin na panagayat, ipaaykukin ka. Di kanto pagsangitoy na pulos. Agyaman nak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ang tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan maysa, apay adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak, hangam kurang. Iso nga ilakok di nuwang ka, ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan na nga minunay, kayat si karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuang moon ti partyum. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya, Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. anya, Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. yala sikat ti makaamaw Perling. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa, takababain lang.
Agsao ka man akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay. Iso apumanawak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga Wan! Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bali. Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Kat bayam ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray ko maano, agbalbali wan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpot sa kano ginobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laang. Ay, unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod o bingta kas giant ti ugali na. Inan under na ididay di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga ron. Kanti madi, at dapay biso na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali manang. Cardo, alaang man ti charger ko tanay, malublubatan to'y cellphone ko. Adamat di ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, perleng. Darasam tamangan no ag off to'y cellphone ko. Oh, adto yain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimmang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, perleng bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, perleng. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria, balasang ko. Napuyatan nga main. Anyat nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pala ti agtrabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay, nasana yun, Ria. Siya kaon, masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kat ti mabainan. Gapoy ti aramiden ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda ka mo't gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon ninyo mo't asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput ya asawak. Saan apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak. Amin kan kuana. Iso apatyak adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Paanala daw ka itasimmang Cardo. At nangamin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa ida, bakit? Sigurado lang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa, amumay tas ka lang ti babae, ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay na bakit? Si kalaang ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon, agbabayak pa ilaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda, isumot ti panagbabae da. Kahit anyat insangpet mo amakan, wan numasida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwam, tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka, ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan, perlaing.
Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun, tibukot ko. Anyamutin, nagapgad mo't tinamay amon iti masida, Kardo. Ha? Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo't tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Ha, idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak, numabalinan. Makapaawan ganas matikas to'y. Kumusta mat nga tanti panagdana-dana ng kantatang Kardo manang? Kasye, nagasat ti inata kini tatang Kardo. Tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuin di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingpot nga minunay. Iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod tar aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalang ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Uwan nga rod Saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di tatang kadata. Iso at tulungan na tang aglaba iti. Nasingpot-mot lang amin dahil di tatang. Iso nga andarin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo tatang. Di ka nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan, Kardo. Mabisin ako. Perling baka, adani nanay nga anak kaw, di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, taituloy ko ti agluto, no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam maululaw ka, saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadim mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka ta inam, anak kaw. Sung batang mat uwan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, tatang. Kitaan nyo ti salon at yo Di yo abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, anak kaw? Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Diyak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay-bay amaw. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino ka na kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakat nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at laat tumanga dakaw na ti barsang Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Palubusan na kang ata di asawam. Wen, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare.
Wun amin. Sa bagay mo't kit di. Nasingpag ngamin nila kay mo, Perling. Ay wun iso nga rod akinayat ko, ta sobra ti kinasingput na. Uray bugbog kawak, nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartek ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparte ka. Ha? Labaran nak ket di lakay. Ha? Labaran nak tapno mausawa na. Darasama. Wan, mabit na ang perlay. Perling, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga Rod. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko ti ininom ko. Agawid tayon tarabein, Perling. Ang mga norurayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawa. Tanasing pud dayjay. Man nakaawat. Manipod nagdan na kami. Jakpay naputan ngayon tanak. Ay ayatan nak dayjay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Tinakong tanday jay. Labaran nakpaikit di Nakasingsing pud nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pay laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na lay ti oras dayjay anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko, amakipalpalot kanupay. Nagkunamag. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw. Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay, ang mga no, ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay. Apay nga ita kalangas sumangpat perlay. Oray tawan mo't dakas nga aramida kardo. Nan pastrakan na kiititag punlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti ko kumare. Anya, kanayon laakastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldangan. Itad mo amin na pagragsaka, kardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, kardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin uray ay. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wali nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw nga agpasada kayo, awan bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar kan kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laang. Apain nakmat nga raw no jak ikan. Kumabil pa ay. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karo ba? Iso nga itad ko latan no ko Ala, mangangkay nga rodan.
Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sangot tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagiti nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagitoy. Apay nga da dito'y dagitoy. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdyan ngay naramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan, balasang ko. Lukatam jay balay ta, ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Sorry, perleng, nga manjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderen. Basta manjakaon. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamu ka. Mayat kid day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununeg kaw, mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Nabanlog kaon, iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga iayo kin itatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo atigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Tiamok ni Cardon, ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong, nga ura niya tararamidak, kat maawatan nak tulata, ngam nagbiduta. Jak impagarup nga iti ununag na makaungungot mo't gaya man kanya. Iso ngay di napunuan sininaan nakon. Naminadon apinadas ko ngay nayayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko, kat inidjakon dagiti bisyok tabakot akon, nakapsut akon. Alakastan, tigayem mo, perling. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.